ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Телевизиони Осиёи Марказӣ барномаи хабари Имрузро пешкашатон мекунад. имрӯз дар барнома Эмомалӣ Раҳмон роҳбарони Бонки Миллии Тоҷикистонро барканор кард. Дарси таърихи ислом дубора ба дабиристонҳо бармегардад. Давлати исломӣ таҳдид карда, ки Тоҷикистонро вилояти хилофаташ мекунад. Табаҳкорон аз қонунҳои нави муҳоҷиратии Русия суд меҷӯянд. Кормандони тоҷики пойгоҳи низомии Русия бекор монданд. Резо Чхеидзе, коргардони филми маъруфи «Падари сарбоз», даргузашт. дар пайи коҳиши бесобиқаи арзиши сомонӣ, раисҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон раҳбарони Бонки Миллии Тоҷикистонро барканор кард. боре коршиносони умури иқтисод ин иқдоми раисҷумҳури Тоҷикистонро чораи муносиб барои ҳалли буҳрони бонкӣ нашумурданд. чунончи Зафар Абдуллоев дар мусоҳиба бо хабаргузории Озодӣ мегӯяд, ҳарчанд ҳолу ҳавои буҳрон ва нишонаҳои таъсири он яке аз омилҳои ин тағйироти кадрӣ шудааст, мушкил ба маротиб бузургтар аст. ба гуфти вай, раҳбарони нави Бонки Миллӣ агар авзоро бо диди роҳбурдӣ баррасӣ кунанд ва дар низоми бонкии кишвар ислоҳоте чун коҳиши молиёт аз даромади бахши молӣ ва афзоиши омилҳои бозор роҳ андозанд ва дар заминаи донистаниҳои иқтисодии мардум ба вижа ҷавонон рӯшангарӣ кунанд, дар оянда вазъи бозори арзҳои хориҷӣ низ мӯътадилтар мешавад. яке дигар аз коршиносони иқтисод, Георгий Кашлаков, низ бар ин бовар аст, ки тағйироти кодрӣ дар Бонки Миллӣ роҳи ҳалли мусбати бозори асъори хориҷӣ дар кишвар нест. вай мегӯяд, кишвар ба воридоти мол бисёр вобаста аст. кулли колоҳои воридотӣ бо дулор дар хориҷа харида мешавад. сатҳи дуларӣ будани иқтисоди мо бисёр болост ва афзоиши нархи он на ба Бонки Миллӣ, балки ба равандҳои байналмилалӣ вобаста аст. бинобар ин набояд аз тағйир ёфтани раёсати Бонки Миллӣ натиҷаҳои зудҳангомро интизор шуд. раиси маркази тадқиқоти стратежикӣ дастгоҳи раисҷумҳури Тоҷикистон пешниҳод карда, ки барои пешгирӣ аз гароиши ҷавонон ба ҳаракатҳои динии ифротӣ таърихи ислом дар дабиристонҳо дарс дода шавад. Худойбердӣ Холиқназаров ин пешниҳодро дар мизи гирде матраҳ кард, ки имрӯз дар Душанбе баргузор шуд. дар ин мизи гирд масоили рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ дар раванди пешгирӣ аз тундравии исломӣ ва ифротгароӣ баҳсу баррасӣ шуданд. вай ҳамчунин омили асосии рӯ овардани ҷавонон бо ҳаракатҳои ифротиро буҳрони худшиносӣ ва дигар омилҳои иқтисодию иҷтимоӣ аз қабили фақру фасод, муҳоҷирати танзимнашуда, фаъолияти таблиғгарони хориҷӣ номид. ёдовар мешавем, ки дарси таърихи ислом соли 2005 аз барномаи дабиристонҳо берун шуда буд. ин фан донишомӯзони кишварро бо таърихи динҳои ҷаҳон ошно мекард. раҳбарони кишварҳои узви Созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ бо даъвати раисҷумҳури Русия дар шаҳри Москав мулоқот хоҳанд кард. бинобар иттилои расонаҳои русӣ, нишасти ғайрирасмии сарони кишварҳои узви Созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ 8 май баргузор мешавад. дар ин нишаст масоили амнияти марзҳои ҷанубии Осиёи Марказӣ бо Афғонистон ва густариши ҳамкориҳои низомии кишварҳои ҳампаймон баррасӣ хоҳанд шуд. хабаргузории Тоҷ Ньюс бо истинод ба расонаҳои мисрии Албавоба Ньюс ва Кайронав хабар дода, ки гурӯҳи террористии Давлати Исломӣ иддиё карда, ки Тоҷикистонро яке аз вилоятҳои ба истилоъ хилофаташ хоҳад кард. расонаҳои мисрӣ аз қавли террористҳо овардаанд, ки Тоҷикистон, ки бо Афғонистону Чин ҳаммарз аст, мавқеи стратегӣ дар минтақа дорад ва захираҳои ин кишвар ба роҳат аз ҷониби Русия истифода мешавад. ҳамзамон ҳаросафканон иддао карданд, ки Тоҷикистон дар Осиёи Марказӣ дарвозаи наве ба рӯи ин созмон боз карда, барои ҳамла ба Русия кӯмак хоҳад кард. нуҳумин ҷашнвораи донишҷӯёни тоҷик дар Туркия аз 1 то 3 май дар донишгоҳи Салҷуқи шаҳри Қуния баргузор гардид. дар ин ҷашнвора беш аз 250 донишҷӯ аз донишгоҳҳои Истанбул, Анқара, Измир, Ғозионтепа,
اسکیشهر، قیصری، قونیه، سامسون، قبرس شمالی، سقریه و بورس شرکت کردند. دادگاه شهر خوجند 23 شهروند تاجیکستان را به اتهام عضویت در جماعت انصارالله از 1 سال تا 17.5 سال زندانی کرد. بانک جهانی برای دسترسی انرژی به قرقیزستان 24 میلیون دلار جدا خواهد کرد. از این مبلغ نیمه کمک پولی و نیمه دیگر قرض داده می شود. دادستان کل قرقیزستان هنوز هم می خواهد اسکر آقایف را از روسیه استرداد کند. گروهی از تبهکاران در پی سودجویی از قانونهای نو روسیه مهاجران تاجیک را فریب می دهند و برایشان قرارداد بیمه می فروشند که اعتبار ندارد. با گفت برخی از کارجویان تاجیک در فرودگاه‌های کشور آگاهی فروش بیمه با نرخ 200 سامانی گذاشتند. چندی از کارجویان از این بیمه ها خریده و روسیه رفتند، ولی در بنگاه‌های سازمان مهاجرت روسیه آن را ساخته و به اعتبار دانستند. روزها آن مهاجران را 2000 روبل جریمه بسته و وادار کردند که با 1500 روبل قرارداد بیمه روسی را دریافت کنند. در حقیقت علاقه با ما آن اوضاعی که در تاجیکستان گفتند که در فرودگاه‌هایی که از آنجا مهاجران کاری از تاجیکستان به روسیه سفر میکنند در آنجا سوغورته‌های طبی فروخته میشن. این اوضاع هم به ما آمده رسیدن و طبق اطلاع ما در فرودگاه شهر خوجند از آن جمله این سوغورته‌های طبی فروخته میشوند و مهاجران از آن عرض کردند که وقتی که آنها به روسیه آمدند آن سوغورته‌های آنها را در اینجا خدمات مهاجرت روسیه به نظر نگرفت و باید چنین گفتنی هستم که پیش از همه مهاجران کاری باید این را دانند که سوغورته طبی را تنها در همون ناحیه‌ای که آنها کار و زیست خود را دوام دادنی هستند در روسیه در آنجا میگذرد، نه در گرفته می شود و نه در آن که در دیگر جمهوری‌های بیرون از روسیه. و پیش از همه میخواستم گفتنی هستم که سوغورته طبی در شهر مسکو و ولایت مسکو با چهار همین فیرمای سوغورتوی داده شده است که تنها آنها میتوانند مهاجران کاری را سوغورته طبی کنند، هرچند که موافقه چون که پیش از سال نو 2015 خدمات مهاجرت روسیه گفته بود که هر شهروند میتواند که شرطنامه بندد با یگان کارخانه طبی و مؤسسه طبی و آنها میتوانند که حق خدمت خود را معین کنند و این شهروند را مدت 1 سال یا چقدر که آنها شرطنامه را میبندند خدمت آنها را کنند، ولی در اصل این شرطنامه کار نکرده است و چنین واقعا هم زیاد شدند که در شهر مسکو شهروندان مهاجران تاجیک در خود شهر مسکو چون سوغورته ها کردن، ولی وقتی که به مرکز صخره می روند یا که به مرکز ولایت مسکو در شهر کراسنogورسک با آنها میگویند که این سوغورته ها قبول کردن نمی شوند، هرچند که آنها همون سوغورته های همون فیرمای سوغورتوی یک می باشند. پایگاه نظامی روسیه در شهر کولاب بامداد امروز 20 تن از کارمندان محلی را به پرداخت مزد کاری بیش از 7 ماهشان اخراج کرد. 1 ماه پیش گروه از کارمندان محلی این پایگاه در اعتراض و پرداخت نشدن حقوق 6 ماهشان در داخل و بیرون پایگاه گردهمایی کرده بودند. کارگردان مشهور شوروی رضا چخییدزه از جهان درگذشت. رضا چخییدزه 8 دکبر سال 1926 در شهر کوتاییس گرجستان به دنیا آمده است. او سالهای 1943-1946 دانشجوی دانشگاه هنر و فرهنگ تفلیس بود و سال 1953 دانشکده کارگردانی دانشگاه فرهنگ و هنر شوروی را ختم کرده است. برخی از فیلم‌های ساخته وی برنده جایزه‌های بین‌المللی شده در میان نسل کلان و جوان شوروی و پسا شوروی محبوبیت پیدا کردند. یکی از معروفترین فیلم‌های رضا چخییدزه درام جنگی پدری سرباز است. رضا چخییدزه را 7 می در آرامگاه مشاهیر گرجستان به خاک خواهند سپرد. در همین جا برنامه ما به پایان رسید. روزتان بخیر باد بینندگان عزیز. اخبار روز را از شبکه ما پیگیری کنید.